Tore laul. Seda teavad kõik kindlasti. Teeme trummariga kahe peale selle asja ära. Kes elab metsa sees, kes elab paksu metsa sees, kes elab metsa sees, seal elab päkapikk. Seal elab väike päkapikk, seal elab päkapikk. Mis teeb see päkapikk? Mis teeb see väike päkapikk? Mis teeb see päkapikk? Ta saiu küpsetab, ta šašliki maitsvaid küpsetab, šašliki küpsetab. Mis maksab saiapäts? Mis maksab väike saiapäts? Mis maksab saiapäts? Viis hästi pikka pai. Viis hästi pikka pai ja minul ei midagi. Tegelikult sellest laulust on ka üks venekeelne versioon ka. Кто в лесу живет, а кто в глухом лесу живет, а кто в лесу живет, там гномик наш живет. Там гномик маленький живет, там гномик наш живет. Что делает там гном? Что делает там маленький гном? Что делает там гном? Он булочки печет с шашлыком, он булки маленькие печет, он булочки печет. Что, почем их продает? Почем он булки продает? Почем он их продает? Viimase salmi tõlkimisega tekkis väike probleem, sest vene keeles ei ole niisugust toredat sõna nagu pai. Viis hästi pikka pai, viis hästi pikka pai, viis hästi pikka pai. Ma tänan teid, päike läheb looja, sõrmed hakkavad külmama, me hakkame lõpetama. Aga suur tänu kõigile, kes tulid siia. Ja loodame, et see ei ole viimane kord, kui me oleme siin koos.